yang katrok datang acara bak wisuda, pimpinan daya dan ketua yayasan, salim luntuan Bandung guru sikula, Bandung santri cukup garang ngan pakaian baje toga, hai penyangka sarjana. Di wali santri uronyo cukup tak senang, gekalan anak kalulus basikula, dia lulus MCS sinan gesambau rijang, sebab kanyaman tinggai ni ba asrama, sebab kanyaman tinggai ni ba asrama. Terima genase guru lon yang tersayang, atau bimbingan uro malam nejaga, kadang na sakit santri na batatungang, tapi kop sabar nyan kepala asrama, dewan guru dan ustazah nepemaah dosa hamba, hai guru lon beaso surga. Cukup ceria santri ni ba uronyo, gehai si drodro geperkenalkan nama, wali terharu HP rata bak jaro, gekene foto tapi hana terang gambar, gekene foto tapi hana terang gambar. Terima genase Bapak Ibu undangan yang katrok datang acara bak wisuda, pimpinan daya dan ketua yayasan, salim luntuan Bandung guru sikula, Bandung santri cukup garang pakaian baje toga, hai penyangka sarjana. Di wali santri uronyo cukup tak senang, gekalan anak kalulus basikula, dia lulus MCS sinan gesambau rijang, sebab kanyaman tinggai ni ba asrama, sebab kanyaman tinggai ni ba asrama. Cukup ceria santri ni ba uronyo, gehai si drodro geperkenalkan nama, wali terharu HP rata bak jaro, gekene foto tapi hana terang gambar, gekene foto tapi hana terang gambar. Terima genase Bapak Ibu undangan yang katrok datang acara bak wisuda, pimpinan daya dan ketua yayasan, salim luntuan Bandung guru sikula, Bandung santri cukup garang pakaian baje toga, hai penyangka sarjana. Di wali santri uronyo cukup tak senang, gekalan anak kalulus basikula.